Eling pinaka senjata yo nyomia COVID-19. Susemo titiang aturang majeng ring pengatur acara untuk melaksane kepice ring sekian titiang. Sedurun titiang matur-atur lugareang titiang aturang puja pangastawa. Om Swastiastu. Sane kusumayan titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kubu Tambahan Sane kusumayang titiang Bapak lan Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Sane kusumayang titiang majeng ring tim panureksa pacetokan mapidate rahina mangkin taler semeton pamilet pacetokan lan sawitra sisil sareng sami sane tresna sihin titiang puja santi ngayubam ye aturang titiang majeng ring ide sangyang widiwasya nyantukan sangkaning paswecan sinar suci ide raga sareng sami preside kena rahayu yadiastun kawen tenan jagat sekadi mangkin wenten keberebahan sangkening panyungkan virus sane kawas tanin virus corona utawi COVID-19. Ide dane sinareng sami sane winyang titiang mawosang indik kawen tenang jagate. Mangkin akeh sampun sareng sami miar sayang taler dengan tenang indik. Napi punika COVID-19 lan aspunapi pengaraban virus puniki ring sekancan kahuripan iraga sareng sami. Ring orti sane kawedan ring sarana utawi media elektronik lan ring media sesuratan utawi cetak. Akeh sampun kaortiang indik akudang jatme geni sungkan meh-mehan mangemasin padem sangkaning virus puniki. Nanging ngiring iraga sareng sami sampunang banget mikayunin indik akudang jatme sampun padem. Sangkaning virus puniki sane patut mangkin iraga pikayunin lantur laksanayang inggih. Punika napi sane sampun dados pamuhus utawi inbaun saking guru wisesa indik tata titi iraga ngemargiang kehuripan utawi maperilaksana mangda nenten geni pangungkan COVID puniki. Yening sekadi tijang sane presida ngedohang iraga saking virus puniki wantah eling maling pisang tijang nu gesang wantah eling nika mawinan tijang ring tepengan gelahe puniki maktayang pidate sane ngangge murde eling pinake
senjata nyomia COVID-19 para penurutsa sane kusumayang ityang taler ide dane sane wangyang ityang ide dane sareng sami menawin kantun eling ring sastra suci iraga magama Hindu wenten kebaos catur guru napi punika inggih patut pisan wenten guru dan guru rupake, guru pengajian, guru wisesa lan guru swadhyaya. Napi piketang catur guru eling lan COVID-19 punika inggih yening tiyang mikayuning niki wenten aras oros ipun. Napi punika inggih mangkin tiyang lah jadi mau sarang iraga sareng kami kuning virus COVID-19 ngansan rahina ngansan ngelimbak sane sungkan sane kerawat ring genah-genah karantinya taler makenah rian tukan aspunika guru wisesa utawi pemerintah iraga utamayane ring Bali sampun ngamargiang mekudang-kudang cara sane kemargiang mangda iraga sareng sami ring Bali selamat saking panyungkan puniki pewarah sane kantun mangkin ketah lan patut kemargiang inggih punika kebaos 3M mangkin pertama mencuci tangan utawi kewajikin tangan nganggen sabun lan toya sane membah. M sane kaping kalih memakai utawi nganggen masker. Yening rumase sungkan utawi rikala medal saking paumahan. M sane kaping 3 mengatur jarak utawi nempeng sareng semeton sane lianan. Rikala mebaosan malinggih taler rikala wenten ring genah sane rame. Cara-cara punika sampun kesobayang rahina mangda iraga sareng sami tetep eling nyangga kesehatan sake wenten mangkin sareng sami menawin ngantawang utawi ngaksi ring marga kari akeh sane nenten panuktin pengeling utawi pewarah-warah saking guru wisesa nika mawinang titiang kadah ling maosang ngiring margiang napi sane dados pangeling-eling sangin sane guru wisesa puniki didedane sane wangyang titiang mawali titiang mawasang ring catur guru sane wenten papat pipihan punika wantah kekalih sane jagi wicarayang titiang inggih punika guru wisesa lan
guru swadhyaya rikala. Ngarepin meseh sane maya puniki inggih punika COVID-19, nanging boya de mewali guru rupake lan guru pengajian. Duaning sane kawicarayang punika ahab jagat nika wantah wewediang guru wisesa ring sekalan guru swadhyaya ring niskala. Sekadi sane sampun kebaosang titiang saking guru wisesa sampun makeh indik pangeling-eling utawi pewarah-warah majeng ring para warga sami mangde ngelaksanayang 3M. Punika tetujuane mangde iraga slamet. Saking gering angken punika nanging mangkin kari makep. Sane nenten nganutin indik pangeling-eling saking guru wisesa. Maka sane nenten nganggen masker. Maka sane kanto seneng mepupul. Nenten atur jarak, nenten ngewajikin tangan rikala usan ambil-ambilan. Nika mawinan ngekeh sane kini panyungkan puniki yening nenten iraga sane eling sirejagi mutus pelimbak utawi rantai virus puniki. Diastun guru wisesa nyicen makeh makudang-kudang pekeling yening iraga nenten eling iraga jagi nyaga raga pasti nenten reret sane kenis sungkan COVID-19 punika diastun nenten presiden nyicalang virus punika paling ten iraga presiden nyomya gering punika mangda dados gering biasa sekadi gering influenza utawi saking pilek sekadi biasa inggih yening sampun eling ring sekaca pekeling saking guru wisesa ngiring makin lan kurang eling ring guru swadhyaya. Ida Sangyang Widiwasa niki guru pinih utama duning ida sane makarya nyuenang lan sange patut ngelebur jagat sekadi sane kebawas ring bagawan dite ring sergah 10.8 titiang sambil aktidik terjemahan yange inggih punika akulah sumber segala pencipta segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang lengkung sekadi punika tikyang taler ide dane pastike serada lan bakti ring ide Sangyang Widi Wasa sami sane wenten ring jagat
wantah ide sane nuenang saking becik lan kaon iwang ke ngalawan patut wantah ide sane ngai nuenang sangkaning ide sane nuenang. Wenten lan ical ring jagate taler ide sane nyempat siku-siku nike mawinan ngiring sareng sami sampunang reret ngaturang bakti ring ide Sangyang Widiwasa. Duaning ide sane meraga sangkah paraning dumadi penureksa sane mustikayang tikyang lan ide dane sane sih tresnain tikyang jadi nyu tetang napi daging bebaos. Tikyang patut iraga sareng sami margiang. Mangde nenten keni gering virus COVID-19 nenten lian wantah eling malih pisan tikyang nugesang wantah eling ring sekancang pangeling-eling saking guru wisesa sane nganturang iraga. Mangde nenten keni panyungkan virus COVID-19 puniki melarapan untuk melaksanayang 3M, memakai masker, mencuci tangan, lan mengatur utawi menjaga jarak sane pinih utama eling ring guru swadhyaya duaning ide Sangyang Widiwasa sepramba utpeti stiti lan prelina ngiring serahina ngaturang bakti suksemo lan lunas kerahayuan raga soang lan kerahayuan jagat mangde gering ageng COVID-19 gelis somya utawi ical ring sekayang-kayang urip panureksa sane memustik kayang tikyang lan ide dane sane sih tresnain tikyang wantah aspunika daging pidarte tikyang mogi napi sane tikyang bausang wau benten dikenoh dipun menawito wenten biasa basa basita utawi atur tikyang sane nenten manut ring arsa ide dane sareng sami tikyang nenten kemat lunas gang rene pengampura puputang tikyang antuk paramo santi. Om santi.